Hallo! Ha seachtain bhód go bhíacin seo CBBC ALBA. Ha cúm foscailí geiminn Cho-fhlaitheis go bhí ann dearstein. Sound a glasgow chana Geamaichean an bliana agus ha aige masáirite holiday an nach. Ha mi tíadach irmhid ar míon seo tíide. Goideach! Finnie! Oh, hello, Finnie! Oh, Clann. Oh, hi, hola! Tá ag bhór san a híineisteach a chéalaíard Finnie. Nishe, son fein a gáil, seo becan fistraí me dige dhíú a haun a Geamaichean Cho-fhlaitheis. Well, sé Tòrr Spòrs a hawn a bhí sa gáil áte gach céhéir bliana. Bí luch spórs bó seachad sa céir dúchanin a fadpis a naia chéile son na príomh ghuaisin a gléich. Agus in bliana ha Jake different spórs an go bhí ann. Siad, ball basket, judo, snaf, agus luch leisach. Wow! Ach, na gab drug mit a héil sib bulach a thug se haast bícin leor ile ac yn gaibh tron seachcain. Seáhars Finnie, apar glúas at in a hacked. Seo Finnie ruach gyda Geamaichean Cho-fhlaitheis. Agus ha sin dal chuig gemme in dras. Hí sin cóíomh barach a cheadcail Geamaichean a hurk. Seo? Trígaid toshi! Oh, van mi färsk. Oh, no. Henne really. Oh! Oh! Gemafas! Oh! Where is the fan? Kars me in glas. A seo chud durin. Ag ma bidif. Nach Finnie glúsif cysio. Ar dansa. Hwyl mi ga. Cemra haus a chw mair a seo tíid. Ani lisam. A Finnie a Wait, Tòrr what's that? Oh, hwyr mi ynan. Finnie a Tòrr seo bhí gemaf durin. Oh, Finnie. Oh! Oh, Shal. Hwn y clwys. Shal. En wel sinne koen toch geta? Gaan jij misschien gewin. Oh, fask. Oh, hwyr mi se ynan. Je weet de haken. Ha, oh, ha tri ackemunis. Tri. Oh! Oh. Oh, sa. En de broedig mesje. Broedig mesje. Wow! Oh. Yeah, wow! Oh, Finnie, het heen het bra nog. Oh. Yay!